ام هنکی چارشیا شوتی و نواسوری ام گریان اوجی که شارداری کربو ده 1977 ده دمت الکوچه گری خلکی تناست کر هنکا مناست کرده چند سالتون نهاتی؟ این 38 سال 40 سال نزدیک 40 ساله جواندرا دورم کتمه زندانی در کتمه و پاشه چومه سویدی اروپای پر گوهارتن هست یعنی از آن زوری ما تیم بو چند جراتیم پر گوهارتن دبینم لآمده دیاربکر پر مازن بیه و بلدیه جی من هید وای ایدی وداری ابطال کنه تشتیدنی ساز کنه پر گوهارتن هست yani tişte diloki serxweyi derneketine mere bert keve lê guhartin pire. 1977 dawiya wê salê de hilbijartinekî çêbû hûn wekî Mehedî Zana cara kemîn bi namzetê serbixwe hûn ketin hilbijartinê û Amed cara kemîn bi destê xwe Kurdekî sernavê Kurda hilbijart. Gelek kes behsa xizmeta we dike li Amedê. و چه خدمت کرد ملت افقا جلو حس کرد؟ اینا مجبورن ام کردن و بسرناو کردیتی ام هاتن گلی مجمره خواهی درکد. ای مثلا کردیتی و خباتا ما نیرینی ما گره خویای به لو ما امری گل دبون مثلا روز هبو از 24 ساعت قبطیم مال زارو که من ندید کره من دگو بابا تلکوی چما هنک تشت هبو پر پاشته اشتبون ندن هیرتن ایجا هاتنا بلدیه جی گریدای هاتنا رسمی نینای کم بو مثلا دمامه ده هاتنا بلدیه 14,000 بو 26,000 tane maaş bu yani hevdu nedgird ایجا ما لآنقره دوان تکری و داینستاندنا هنگ سازیا ما آلیکاری کردستان ما خواست ام تشتک چه بکن دولت آلیکاری نه نه دولت او نت کرد çünkü iler bankası ev ke bankaya ligora nüfusa her deri ev dike hevdu net gird. İca Diyarbakır bazar ki mazın bu nüfus ki mazın bu tişte deneyci hebun mesela وقتامه ده 300 زیاده من موقت işçi دیگه شما مزان بو فقیری هیه لی معاش تکده تنگاسی جا ما تکری داتانی ما آلیکاریا دستان دی و شکردستان جو سازی دنی دولت آنقره دولت دیسا سازی دنی سازی هبون جوان سازیا ایدی ما او دکر جمعه امکانا چید کرن و چه خدمت کرد دم خود اینه دم آمد دیاربکر کبنه دیاربکر بازار کی ام بلند کبنه اولی ما دست به بنگه قنالی داش را ام چه بکن شو مجبور دست پیکر لی تشتیدنی مدید مثلا دیاربکر ده بریا میلادی چند هزار سال بره قنالا برا بره هبیه ایجا موی بچاوی ما پیکر لو ما مگو برا خرانه به آنها دا قاپی حتی در مردینی و جاده ده بنیوی ده جوین آوی او قنال هنه لی مخرا نکرد تب تحتا چکرنه انسان کارته ده بمشه ما بموریا ما او کرکو برا خلانه به ای آوا دیاربکر پیر ند کر ای ما خطایی دادست بکرن جوی داره تاج قرش داغه حتی برا جلو ده مساس کرد لو ما خدمت کی پراکولی zaman ne geçti ki? Yani hatta haçte de darbe şey bu avli me girtin. Avetin zindani çe bu mesela Kurdi bu mecbini hoji bir Kurdi çetkir. Dışarı dariyada. Bel medgu em Kurdin ve hamuş xu bela bu rojdame jidin insanın. Liservi avay jma aciz bun ida de me girtin lime de xısın ulan Kurd tapura gurmin bu Avantsta rasti me hatibû lê ji bo ku gelê me jî bigîje hinek tişta û em xizmet jê re bikin me digo em çi karin bikin çünkü gelê me
اوقا گره دیاربکر آدای هبون سبا کو از کرد بوم جو کردی تیپ شیریا مکرن لوی در جاره کمین سر نوع کنسنسوسا که نوع کرده دا چه بو پارتی کرده نورمالده زوزو نداتم با هف لید شخص ودا هاتم با هف اینه وسابو راسته ده مثلا کردی ده دوی آوای ده گلی من نرینی خوش خیاد کر و دوی پشکریه ده مورال ده دا مجی کفامه پرداد لوما مجگل پرتشتا به دست خست نوع دنگه دا چما نوع خلقه دا بلا با یک کتا ناز نکه تونل عمل ایش بو و تجمع دیه دوری اینه آنا بنی آنا جی هنگ میجی هنر كنت بن شهردار بن يا والي بن يا جي كده قماندان بن يا مبعوث اوكن خوش خلقي دور دكن انا بني مثلا من تجار مامور كي نقلت المال اخو خدمتك ازو ليلى ام درت كدن دربا مقوره امي كوچا در بقرن تشتابستين امي بخو بينن امي خلقي هيم بكن وبلا خلقي دك شامجي باكيت ماكيت ومنو ليلى ما بخد برم مالي كما خدمتکاری و تو نبو اینه نباشه hani babam متجي انا از خلقي دقرم اي قليمن اد خدمتا ودم راي بدن از جوارا خدمتكم ادم خدمتكاري وي ايمانا بوزي خو بدن دكن خو مازن نشان ددن نوسانه قرم خدمتا قلي خوبك اوياجي قيمتها تايا انسانيتها تايا انا ترابي مالا يكي بري باقش كي تشكي خراب نينه اوتوموبیل و مقام هبو بچخ هبو ما اوقات خبطاند خنكا دياري دابوما مثلا تقصير من المانيا كاركري كردا جمره او كرن وان خدا para top kirbo اوان شان دي يعني بتشتي اوهاجي هبون كيف وان دهات پیشگیریا گلو وان دلی وان پیدا واجمارا پرچید بو حتی دولت جی هنگ تشتا دید زیده نویر بو بسر مدوره چونگی زانه بو وی خلق بیشه لسر بی آوائه لوما از هرگاه بجن پیشگیریا گل پرمیمه چپک جدایه دل جدایه وقتا تتیکه به دل انسانا دلی گلتی ایدی زوبزو کسبتا نکاره و تیب سر کری تیب پیش داری باشا اوچاق و دبستان سرطایی قدم دبو باور من دومه و دبستان ناوین خوان و دفش دبستان بردا و ترز جدید کر بله چه بو یعنی یکم مهدی زانا کر کسی که نامزده که سر بخوا و خلق حمود دوراوی جویا چه بو تحصیل تو نبو خواندن تو نبو راست تحصیل خواندن گلده نمیهیمه هنگ انسان ما نزان گل ناز ناکن کبن بان غلطیان ایجا دولت ترکیه جبان سیستما بجی کری هاتیه قیمقام بیه حاکم ساوجی بیه لقضا مزاله ایجا تشتا امر کرنه وک ایرو ایدی تکنولوژی پیشتنی مو به تلفون کی دوی لاو ابیا قیمقام او چه بیجا آویویه قانون مانون اگناکه ایجا حکمی وانه هبو دخواندنه ده لما ایجا خلق جی ربنا ترسیابون اما ای من وقت از درکتم من نگوتی از خدمتم متگو از کردم شخو مش پر کرداره تکلیف کرد مگو ورم به کردی باقفن بیجن از کردم ونی بسر کبن باور ند کردن پشتی کو باور نکردم من هن کارا من نقاش کرد گو نا کتبار بگو والله اوها اوهانه پاشه من حرس کردن مگو حیرا آوای من اندامیا خدانی و سیده اوکی اده از آدار ده یازدی آدار ده از شهردار آمدمه یعنی باور ندگرن او ایدی مدرس بکرم بس خدمت ندکرد مب کردی خبر دا تیلی دکشانن کیف هوا داد ها مثلا ابو ایجاب مثلا کردی جتشکی برادای نینه یعنی دنیادا تقوم بخاصی کرده ظلم و تعداد ندید تو چوا مشهور بین نو خلق دا بری به بشاره دار گفتن تا شقامه کی عسکری کی خستیال yüz başıya ki. Na henek tiş hebun. Dana henek tişte naxoş kubu buna denaba memurtiye de, leşkeriye de, polisiye de ya da hizmet de alikariye gel evdimi de hebu lisli baji
Mesela serispe dahatın ber dikana min en hindik 10-12-15 pîle ku zilam hebûn. Hin kare diçûm baqê meqam, hin kare diçûm belediye, hin kare diçûm mahkeme, hin kare diçûm emniyetê min îşê wa didît. Zimanı zamûn re bena perîşan bûn. İca min digo ez çi karim bikim. Ew kamil ebû. İca eviya di nava gel de hebû. Vê xebata me, vay dayînstandina me. O lê em pir li ser mesela Kurdî bû. Hûn Leyla xanım, Leyla zana hûn çend sala carekî hev dibîn. Hûn dikarin wekî malbat bên ba hev. Ana ez li derva me li şert û mercê xwe dinêrim. Çünkü îdî em ez ihtiyarım, ez ê werim wê çabe xanî me firotiye, xanî nemaye, erdê me nemaye, me tişkî neiştiye. Ki ana mesela ez werim bar wê giran be. İca ana bende hindik tişta me ku wana hel bikim ez ê werim Amedê yani. Leyla hem li birayê hem li gundê xanî berê xaniyê me hebû, me xanîkî sirîva ê mala bavê me firot bû. Disê hevala alîkarî kir me dairekistan ew jî di hilbijartinê de Leyla firotiye mesrefa xwe jê de derxistiye ana xanî jî tune kirêne. İdî ka em binêrin yani ew şert û mer cana merva ew dike gere mere morala xwe ra neke. Başa dema hûn şaredar bûn herî zêde navê dengê we belav bû. Rast e. Lê piştî ku Leyla xanım çû parlamentoyê sond bi Kurdî xwar û bu parlamenter navê dengê wê ji yê we zêdetir belav bû. Tu aciz bûyî ji vê tiştî? Na kêfa me çünkü di wê sondê de ez pê re bûm yani wê çaxê me bi hev re qerar da. Başa zor spas dikim mala we ava ji bo vê sohbeta xwe ji ku we me da derbas kirin dest û lingê we sax bin. Yani wî sabîn gelek spas.